آج ہی شالی گوٹ باز قدیمی گوٹے مارا نہ یاد ہے ماو حمدیں ماد کے اجدا نشتو ہیں مائی پہ تسیں چھ مکرانا چیت کا اوڑا حمدہ نشت کا روچی ہما زمان کا مطلب ملک ٹوٹا چوکندی ہستے ہیں آبی میں یادگاران ٹوکیں آگاں تو لوٹے ویندرا اولا کلمتیانی قدیمی خبر ہستا کہ آستے ہم اوائلی دورے گا یہ پتہ رندہ ترقی یافتہ دورے گا یہ کلمتیانی بول مشمار سانگ بدائیں بیائی فیصلو اکنی مسئلہ یہ نہیں آئیں گشتن نا یا شما پاگا دستا وزیر ہے یا ہمیں مردم ہمارا وزیر مائے دیوان تو کشین گردنا جانے مائے راجہ ہوتا یہ ٹکو گوڑا مائے پاگا چی دیر نہ ہے یہ ٹکو ماں ہوتا نہ جانے جان دے میں پاگا وزیر شما ہے کہ شما مردمہ لوٹے دیوان تو کا جانے وڑا یہ ٹکو کدی شو دے بھی یہ تو یا قبرے بچار ہے کدی کدی بچار ہے لیاری ادرو سرباز ہے سراوان ہے ہما گرو مردمہ ہما طبقہ بھی اتنا کہ مزدور پیشہ بھی اتنا ہونا چاہیے بھی یہ شواز نہ کتا کہ زمینداری کو جاوے گئے نا یہاں وہ عمل یہ رستا عمل یہ کتا وہ مائے مردم آباد کار بھی اتنا یہ دے اندرون توقات کا بڑا اینا اندرون سندہ اچھا یہ وہاں دی وجہ چوکشن کے مطلب اجدوی کرنا زمانہ کا کہ اس نے انڈیا گورنر ریچرڈ کے اس نے کراچی ودے آپ کے معاملہ دیماکیت کے پورے کراچی ہے کس نے آپ دے گی گوڑا ڈیملوٹی بلوچہ نہیں دمگی اودا اوشت کے 20 چھات کس نے جنک بھی اودا آ زمانہ کا تاریخ ہمیں گوشک کے 5 فٹ 7 فٹ یا 10 فٹا چھے آپ کس نے درد کا یہ پورے کراچی آپ داتا 5 لاکھ گیلن یک روچی آپ کس نے درکبتا اور مرچی کے استعمال وہاں جنگ گوڑا انو کے اسنا چاہت ہو جائے جنگ بھی چیچو فٹا آپ در کہتے ہیں وجہ انی چاہت 7 فٹا ہوا آپ ظاہری کہاں کہتا ہو کچھ کہ کاشتکاری ہو سے بھی کچھ وہ 200 فٹا رہو بلے آپ وش نہیں چھیا وش نہیں آوادی وش بتا یا آوادی وش بتا کہ یہ کور سجن ریک بتا انی کے میں کور چو جہال ہے نا یہ جہال نہ بیتا ہنچو میں میٹ کہوں ہم 10 بیتا کور ہنچو ملا نہ شوتا نا یہ کور سے ریک بیتا ریک ہی ریک بیتا یہ ریک آسنے آپ داشتا مائی میں کا مسئلہ بھی تھا اور چو بند بھی تھا آپ نا یہ حاجی آشم میں تھا آپ چو پہ آپ بند نہیں مت رہتا ادھا سجن سالا آپ پوچھتا تھا یہ بڑے چاہت کو جا کٹتا آپ وش بھی تھا رندہ بڑا یہ ریکا کشاں بھی تھا میں کہاں وشاں بھی غریب انجن ایئر کو تھا بڑا یہ سالے طوفان یاد کسی ہمیں سجو سست ہمیں کہ سستی نہیں آدھی میں سادیا ریک کشت کے تن تھے دریائے دپاتی زورت گئے یہ کمو زمین میں کم وشاں وار آٹ کو تھا یہ سراچی آپ کی شو یہ وہ ریک ہی ہے نا ریک آپ وروک دا زمین کار درست ہوتا نہیں مطلب چاہیے اولا کہ ریک بھی تھا کورا ریکا آپ داشتا آپ برزا بھی تھا آپ وش بھی تھا نہیں تملوٹیا بھی آ زمان کا کیا وہ چمانگو چیت کا نا ہاں وہ ریک گیسٹی بھی تھا میں بولا خیر باز بھی تھا نہیں کہ آپ داشتا آپ برزا بھی تھا برزا آپ بھی تھا وشاں بھی تھا نہیں کہ ریکا کشاں بھی تھا کشاں ریک ہمیں چھو تو کشت گئے کہ جالا شیر ظاہر کت گئے سم یکدم روکتا سپا کتا نہیں ملی رو غیر آباد بھی مائے مردم میں تو غیر آباد بھی تھا بلے شہر آباد بھی تھا شہر ہم بلائیں بلڈنگ بندی بھی تھا بندے بھی تھا مائے گورا تو شہرہ چی آبے دو چا ماں کے اس نے کوہنے اکساں گندے دا ملی رے چھپو چا گردہ بلوچ زندمانہ گندے مرچی گندے کے چھارے نیم کا فیکٹری ہے کس نے آگا فیکٹریاں چی کار جہاں مزنے دودتا در آگا اشیاء چی مطلب یہ آبادیت کا خوبصورتی بلکیت کا روزگارہ مردمہ رستا بڑا چاگرد سرا ملی رے زیبائی سرا ملی رے ہما کے جلوائیں آئیے سر چیچو اثر کرتا وجہ یہ تو بہت سنی کم وقت گپ ہے نا یک زمانے کے بھی تو ماں تقریباً 9-4 ماں سے بواروا پان کشتا پان بہت شر بھی تھا چیزیں کہ آ موسم وش بھی تھا نی شانی آلودگی انچو ودتا کہ میں ملک کا ادھا وانگے گیشتے رہے نا ادھا بھی ہما فصل کے ہمارنگا بیگ لوٹی آرنگا نہ بیگا وہ گاڑو سائڈ کے پان واسطہ کیلا واسطہ انچے فصلانی واسطہ مشہور بھی تھا اونا بھی اثر انچو کب تھا کہ ہمارنگا مطلب سرد گرم نہیں بلکہ گرمی گیشت رہے سردی کم تریں یا پان فصل نے بعد گرمیاں نہ سکی آ فصلان سر بھی اثر کرتا مطلب فیکٹریاں سر میں زراعتہ بعض اثر کرتا وہ آما زراعتہ بعض اثر کرتا آما فصل کے مرچی گچی 20 سال پیسر کشک بودتگا چوشیں مطلب لاتی فصل استانی ناما گفت کرے کہ مرچی ناپے دا بوگا نرو دا ماں چوشیں کہ نہیں مائی میت گسنے اولا مائی دا پان کشتا مردمہ نی آ پان بکشاں آ پان ہما رنگا نا بلکہ پان نباہاں
پرچی کی نی موسم بعض گرم بھی تھا آ پان اچھے فصلیں کا یہ گرم برداشت نہ بھی پرچی کہ آ سردیں لائق ہیں مرد میں اچھے لائق ہیں مرد میں ملک کے یہ فصل ہیں کہ وہ سردی ہیں بعض نے بھی گرم ہیں بعض نے بھی آ فصل ہستے ہیں چونکہ گرم مسالہ ہیں وغیرہ یہ ہما ملک کا نہیں فصل ہے نا نہیں آ گرم مسالہ وجہ ہونا وہاں یہ پان بھی ہما ملک کا چاہیے وہ موز میں گورا آج حاضری میں ساری یار معروف ہوتا ہے آج حاضری میں سے گاڑو آباد کنی بھی تھا بڑے چے چرتے موز ہستا بولے سندھی موز ہستے تھکی بھلا بیکار موز ہے نا بڑے چے تحقیقات ہوتا ہے ہستے سری لنکا چے بیج لوٹائیں تھا بیج چاہیے کسانے بچوں بھی چاہیے نا بونڈ کو بڑا یہ بونڈ کی شکل کو تو بڑا سائیں موز ہی موز بھی تھا داں کہ 20 سالہ کلمتیاں موز مذاق ہوتا آبادی ہوتا واہ یا زمانے کی آئی لینڈ اچھی آلوے ہم کیسے تو مارا جتا ہے یہ آما میں کسانی بھی تھا اچھی شو والا کوکائی تو کہتا میں بیج نا کشت کے وجہ آلو کشت کے آلو بے انتہا بھی تھا جانین مردین اور سکار کو تھا کلپی والا کہتا نا با معاشہ کی بٹاٹو دات گا یہ گل بھی تھا ماں گل بھی تھی کہ شکر ہے بٹاٹو کا زیر گئی ہمارا کلپی آدھا ہے گی وجہ زہر ہوا نبی تھا ماں کی ہڑی بھی وہ تماشے بٹاٹو کا زیر گئی کلپی آدھا ہے گی آئی ہیں مشکل آسان بھی تھا ویسے کماش میں مطلب ملی رے جندے بابتا کہ ملی رے جندے شراب یہ تو مانا شرری مڑیا کہ اس نے گوشت ملی رے جندے مانا بابتا چھ گوشتا کماشا چھ گوشتا ہے شما چھ مارے چھ فکر کرے کہ پرچے ای دمہ کے نام کس نے ملی رے کرنا کرتا ہے ملی رے مائے بلوچ ہمیں گوشن کہ یہ سرسبز شاداب جا گئے بلکہ کہا ہے گپی لکھتا دہکانا دہکان چی ملی اصلا اس نے کہ میں جانینا سارو گپتا دومٹ کتگا آئیشان سرگواب دو مٹیا چی آگوشن کہ مرچی سارے ملیر کو تھا مرچی جو زیبدار کو تھی سم آئی یہ مطلب ہمیں آئے گی کہ زیبدار ملیر مانا زیبدار خوشحال ہاں چونکہ عبدہ سرو چیزی اس نے کہے دانچے گوزگا بھی ناومل پاٹنجرہ ہو آگے ملیر آکے ہی چون آبادی ملکی ہمیں تو سمجھ کہ ملیر ریگستان تو کا یہ ایک نخلستان ہے ملیر کراچی ریگستان تو کا ایک نخلستان ہے یہ سب انچو آباد سرسز بھی تھا صحیح وجہ ملیر ماں چھپو چاگر کہتے کہ بعض ہیں دماغ میتگا مردمانی نامانی سرا کہستے ہیں یہ رنتے ہیں وجہ خیریت ہے ملیر مطلب نام لگتے نام انچے نا کیا بلوچانی نام کہستے ہیں مستا اما دماغ کے بلوچانی یہ نام سرا یہ رنگ کے ایک دماغ کی آدھی ہمارا میں مطلب ملا عیسیٰ گوٹ ہیں ادا کس نے تو شمبے گوٹھے میتگے نام کے آجی شاہلی میتگے یا دیکھے انچی میتگ ہستاں کہ ملی رے چپو چاگردہ کہ آپ بلوچانی نام سرائیرہ وہ آہانی اگر تو کردار آو کارستا کا میں چاروں کا گوشداروں کا نباوتا گوشت کت کرنے کہ بتگاں مردم آہانا گوست زمانہ کا وہ تی چاگردے وہ تی محلوک کے واسطہ کچھ ہم کردار پیلو کتا کہ آنی میتگ آنی نامان سرائی پڑھا وجہ ادھا میں گورا ملا عیسیٰ معروف بھی تھا ملا عیسیٰ اس نے حکمت یہاں زانوگرے بھی تھا وہ بعض داناگے مرد میں بھی تھا آئی میتگ اس نے نقشہ تو کا بھی اس نے بلنی یہ ایسے جدگال کے سندھی لفظ کا نا یہ مارا بلوچ ہیں برائی برائی بڑا مجھے براوی ہیں چاہے اسے اسی میں براوی ہیں چاہے کردی نقشہ تو کا اس نے عیسیٰ برائی لکھتا گوٹ عیسیٰ برائی نا پرچہ کہ اعلیٰ کارکنوں کو ہما بھی تھا آیا یہ رنگا لکھتا باقی علم دوست میں میتگ تو کا علم دوست بھی تھا غلام قادر غلام قادر ہستے ہیں میں میتگ اسکول نہ بھی تھا مردم چک بیچارہ کھوجا چھوٹا وانگا حیران بھی تھا وہ اسٹار گیٹ کوشن تھی نا ایئرپورٹ نزدیک وہ نہ بھی تھا موریا گوٹا بولے یہ آبادی نہ بھی تھا نا یہ مہاجران جو آبادی نہ بھی تھا بڑے لاتے پرشانا آما کو چھتا بولے علم نائی نا لاتے ان کو شراب بھی اشتا میتگا چھ باز دیر بھی تھا ہر کسو شوتا نہ بھی تھا قضا یکی شوتا بولے آئی ہیں علم مکمل نہ بھی تھا سم کہ دن چو دیر چوک کجا شکتا یہ گرم جلا اولا مسلمان چو بھی تھا اور ریگستان بھی تھا سائے کو نہ بھی تھا کوری ہستے یہ دیوی اندرچ کا گندگی یہ رنتی معاملہ اسی کے سوانگا ترہ گوشن پیسرا درج کے دا نہ بھی تھا دیوی نہ بھی تھا بڑا مردم چو بزرگ بھی تھا وہ ملا غلاموں کا ایسے غلام قادر چھوٹا چیزیں جو رہا یونٹ کاؤنسل دور بھی تھا پتہ چھوٹا ایریگیشن کجا سال زمانہ کی ہیں یہ نوت سدو شست چار
ये स्कूल बुनियाद कया ये को गुलाम वो कादर गुलाम कादर अमिद हिंदू पुता शहर गुलाम कादर हमदन दो पिता रुस्तम साहब है मामा है मनिया मामा है हकीम है मनाकू है जी हाँ मैं वो थी भले उसके बाद सरदर्दी कुटा जब रिचे गज स्कूले बसता गज स्कूले बसता आए कुछ तक माँ हमारे हिच न जाए कया कुछ एजुकेशन वाला है बोले आए सारा ना कपता उसकी भाई गज जागा बसता शाबाश दो कमरा बसता दो कमरा की इसे बसता गुड़ा आया मास्तरी रवाना था मास्तरी था गए आखिर चीज़ें वक्त वस्ता वस्ता गुड़ा ये स्कूल बोसीदा भी था गजे भी था ना गज आखिर खत्म बा नी पदा इससे वजह का उस पादा को तो छोटा मचन रंधा भाई ये वो खत्म भी था नहीं हमारे हमारा थे बंदे पे एजुकेशन वाला वजह सारा नदियाँ ज़माने का हंदियाँ का दौड़ दिगरंगी बोले इसके बाद मैंने तो सारिया गुड़ा उसकी कि माँ तुम्हारा नेम रकम दें स्कूल बंद गए बाकी नेम शो वह पैदा बिकने गुड़ा वजह जहाँ दे में शो नेम है ना बेदे इसे स्कूल है बुनियाद हीर पुता 1964 पक्का स्कूल बुनियाद हीर था 64 इसे पक्का बुनियाद हीर पुता अतका पैसों कुटते रकम कुटते नीचे गने नी वजह हकीम मामी हकीम है मनी असने पीर के गुलाम कादर उड़े गरीब हज बात शौक भी था हालांकि कसा ने दुकान भी थी ना पुलदारी मर्द में जरदारी ने भी था दुकान गरीब चिता चिता ये कुट कि मारे हज एक मेरे नाम दात के दोबारा ऐसा नाम नयत का बड़ा उसकी वो चीज़ हकीम मामी नाम भी था फातिमा मासी है उसी फातिमा नहीं मन तो ये जर्रा बात जाए स्कूल हज जमेगा होता वक्त कबूल भले शाबाश से हमारे जने ना भी नगुश्ता की मन नदियाँ ने इन गुलाम कादर फिराक दिले भी था दोए ना होती जरदा था स्कूल मुकम्मल को था मुझे सलेमन अमी गप्पा मा लोटे के पदरेचा मैं सर्वेमन के मैं नौकी पदरेची गप्पा ना बेजाना कि वती चागिर दे वास्ता मैं जनी आदमा मैं मर्दों छूने मतलब कुर्बानी दाता बास कुर्बानी हमा जमान का बल्कि अच्छे सेरे मर्दों भी बिकते हैं यहाँ ये चीज़ शौक नहीं बिकता ना वो बाज आस्ते हैं बिच ये चीज़ बात शौक भी था गुलाम कादर तो ये चीज़ बात शौक भी था वो मुल्ला अब्दुल कादिर आई है मस्जिद बंदा है था वो मस्जिद बंद का गुलाम कादर भरपूर मदद उठाई है पर ये फिराक दिले मर्द में भी था भाई अफसोस के गरीब औलाद नहीं सही अच्छा तो एक और है कि देवी द्रचकानी बाबत गप्पा है कि तो जुदा है कि सही हाँ ये देवी मतलब ये रंदात का ये देवी किस ये हर जगह ये निभाज है ना जमीन है आपा का ये असने माशा देवी कने मकरान से रहे वल्लूर वल्लूर कने थी ये असने तकरीबन 1964 ये अयूब खान ज़माने का भी था आया इसी तोम को जहाज़ दौड़ता था रेत का इसी तोम रेत की ना आई मकसद ये भी था कि ये देवी रुना गुआ थे रेक तूफान ये दारा पर मोट एच न भी था गुआ था के सर को दंस भी था दंस गुआ था ये दारा आइए तो हमें मकसद हुआ सकिश्त बोले खैर यहाँ तुम खारी कुत्ता बोले माँ आना जानता कि थी ना सही सही वक्त के बादशाह हो रहा वर्ता बिगड़ी दिखी का ही रुद गए ये के रुस्ता ये हर चीज चो ताजा ना भी था ना जो मैं कौर मैदान ये भी था हेच नहीं था ये वजह रुस्त का नहीं ये के दलवता छनी में छे वार्त का कोसे सम्मड़ वार्त का सम्मड़ के वार्त करते तो ये हमेशा नहीं गोखानी का पसानी का में पोमड़ान टूका पसानी गीतान टूका वो गोखानी का ये కూడా గేస్ట్ रुदामितं కూడా వస్తుంది ईशानी ताज़ा जबदम हुआ देता सही सही हाँ वजह गप तो कहना उसी की जब चूँकि अन्य माए मुल्क का मौजूदा हालत विचार है कि माँ उसने मकामी मर्दों कम बीत गए ना नहीं तो जंगला बोलो ये देवी अंचो पहले था कि बेचार के काले रहे पेंस से हमारे डारे को ही आशी चेरा गारा तो ही चेरा गारा के उसने जान लो ये 6000 मैसरा कफ्ता मुझे मरूचारा एक शर्रे फैसे आई एक शर्री इमेज ये जोड़ करके खास कर रही था बल्ली रे दमगा के मचा रहे निकराई हमारा दीन हमारा और ईद के पेड़ा के इस्तेमाल लहती मर्दवानी के इस्तेमाल नामा गिन दें चूँकि मतलब अब्दुल कादिर खलमती मुल्ला दोस्त मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल्ला नहीमी आजिदाद मोहम्मद कलमती मौलाना अब्दुल कादिर और ईशान यूज किरदार बाप तो पता माँ किस तरह इल्मिया तालीमी वाला का दिगलती मर्दमानी किससे नाम कहते कि हमें उस्ताद मावती में संगत माँ गिंदे आनी नामा गिरा बाज वदानी जिक्र करा
تو آہانی بلکہ کھماش آہانی دست چیرہ رستگاں تعلیم حاصل کوتا ای کہ دینی مردمانی نام کہ اشانی مطلب ای چاگرد واسطہ آہانی کردار وجہ چھی بتا چونی مردم بتا دینی مردمہ بھی میں گورا شاباس ہیں میں گورا پادا دین خیر بیتا بلے علم کم بیتا پادا علم ہنچو ذریعہ بھی نہ بیتا گا نا یہ مولوی عبدالقادر بیتا اسی پتا شاباس ہیں وہ تی لخت جگر چمجان چھ رواندہ تا مجھے گجرات History Maker Baluchi.